وارد مال شعار دینی نه امبچینی هم آمدیم وری بصابر خو پرابریتی نون چاکی وقت خوین بر صوبا دارو زوستان الصارج مش درجه میدارنا گل العدد کورین بر صوبا دارا چاکی وقت خوینو بشین بصابر خو ببین صبر مال شو کی نوعت ام اهلیت گندانی ها که بو صبر نبینه که عاز بین المال خانی و امتیم بر پرابری صبر خو دینو جاردی صبرین مال خالق قلق اصلا ما تقد ام شوية فروشن قهوة ولا زيوت اشتت واسا عالم روج بروج زيادات بتدف بره بده بود سوپا داره غلطه اما حاجیت تصویر بخال برد سوپت گد و صبری وام پیتت خالق بغداد مهندیت بر سوپ ایلا بخواه تصویر البرد گرن بزن دف معنی نه توسا لسالیات دیدم مثلا یه چه تقریبا کسان سر ریز و نوازی با شهیدان و سردان پیشمرگ قهرمان کان من دادن وینین ولم سالیات مثلا ده امر هات صاوین بکرنەوەی پێشانگەیەک بۆ شهیدی مەزن شهیدی سەرکردا شهید فرەنسۆ هەریری ئەمڕۆ لەم ساڵیادەکە هاوکاتە لەگەڵ شهیدبوونی جەنابیان کە لە 10 شوباتی ساڵی 2001 لە ڕۆژی قوتابیان شهید دەکرێت بەڕێزیان لێرە هەژدە وێنەی ئەومان نمایش کردووە. یەکەم قایمقامی ئەم دەڤەرە بووە و هەروە خزمەتێکی زۆری بەم دەڤەرە کردووە تا شەهیدبوونیشی خزمەتی بەم دەڤەرە کردووە و کەسێکی خاکی بووە لەگەڵ خەڵکەکە. The man who was there risking his life to uncover those mines, I think was very heroic and something that we all need to take an example of, to risk ourselves to the betterment of other people. And I think is a very impactful movie. Because they want to make a difference to their communities and for their country, and to help get their communities and their country back into a safe way of living. This also shows that powerful, very powerful, very compelling film. It really emphasizes the need of getting rid of the scourge of mines that takes lives, destroys lives, takes limbs of people. And what a wonderful man Colonel Fakir was, who dedicated his life, his entire life. Between Czechs and the Kurdish people. Sometimes it looks like we are obsessed with the Kurdish people as the Central Europeans, which is